Rainbow Mizo Channel clear tu le ngai thatu te chibai kan buk thau chawa voin hi January ni kuwa ania clear tu le ngai thatu jongjong te chibai kan buk thau a chau tunlai chu US President Donald Trump thom hana satlia ringot lawa athil ti po alien thamin ngong anai lian viau zela international law kamamo lawa mindang thai tu om chun chu karil rusu khlek le kangai tu na chau hi ne hati heti rol hian rui hlo tol pol lian tak mai hroi tulu bera hanpu Venezuela President Nicolas Maduro kai hroi pol nian hriat cartel de los sols tia han soi chu US Federal Court chuan he pol hi aom lo hrimani tin an pom tamau mai thung President Trump hian Greenland harun ngai don nia han hriat awangin Nizan Khan US Senate chuan indona kai noya President Power War Power anti chu dan cha tumin Senate ta vote tha kania President Trump pathin rim lebok US in Russia long an man chungchanga Russia chuan US hian dan lova Marinera long laka anthil ti hi an top san ngal turani tin vau khan na hati chuaka hemi nuloka Nizan Khan Ukraine thil theng thar hom zui ngala Ukraine capital Kyiv khopuya US embassy chuan inral rinadar hantirita heibaka hian Ukraine indona ti topna tura rotna US in a siam point somni lai mayom chu Russia in an nola an rejectani ti an puang tabok US Vice President J.D. Vance chuan Greenland chungchanga hian President Trump hi a serious leni ti Europe hian an pom turani hatibok Iran ne nanin vauton rengboka President Trump chuan protester te Iran hian an thachun zom zelani chuan hremnarap thak tak an tok donani hati amasain kan video like le comment te milopek sak thau turin kan ngen chawa la subscribe lo ten kan channel milo subscribe sak thau turin kan sombok chau hane ole tunlai khovel borok chu hot map tak anirngot maya borok thim tak le cha takin min tua mani deu ber ani the New York Times le India media wian ten report an pek dan chuan Venezuela tanga ruihlo tol rukna network lar tak nia han soi mi pui hretlo tak mai cartel de los sols tia han soi chu US President Donald Trump chuan Venezuela daudalna campaign le President Nicolas Maduro le anupui Celia Flores te rukbo ani na chanatana atran chan poimo takania Venezuela President Maduro laka US Justice Department in thuboyan siam saka cartel de los sols ti trongkam cartel of the sun ti na hania hei hi tum samthum panhi lai mai halanga cocaine te ruihlo dang chi rang le ral thuam tolruk na he pol hi ai nam noya chuta chuan Maduro hi a hroi tulu berani tin US chuan apua ti chuan chu Venezuela US in a beichan le President Nicolas Maduro le anupui manna po hei hi a chan le wang bulpui berani ti US chuan tlo chana amang bok ani Venezuela President Lonito Hugo Chavez le Nicolas Maduro ten anthlop nia hansoi he pol hi US thurol pui ramthan khattele US melmaram engemazat te chuan aum tak lawani ti ama de trangkhan han lo soina sa hle towa wion le The New York Times in report an pekchun jom dan chuan Department of Justice in Maduro an puna cartel de los sol pol lian tak nia hansoi chu atak takin aum lawani ti an pomta chuan US in power lian jok le ramzau jok control tuma malak na imperialist campaign akal puichan dik tak chu apholang ta ne hanti Fox News political commentator kat tim chuan rampakhata kan kala an throi tu kan mana kan bomboka churamatang chuan ruihlo hlom tak te an tol thrin ni in kan hreboka chu in dona anga ngai anilowa Mase omzia diktaka chuan hetianga cartel de los sols alawam tak lawani chuan US hian ramdang laka indona kan kalpuiti na hania chu homzanei lo topa indona hlom tak cho chuana hania US Department of Justice chuan cartel de los sols tia thuboyan lo zialu lar tak hi atak takin haom lawani ti anpoma Venezuela sarkar le mipui ten cartel de los sols ti trongkam hi ramchunga ei ruk na chi thranga in nam hnoite han soina le Venezuela sarkarin ruihlo chungchanga thiamlo alo chantir to te soina tan an man thrin alo nia chutiangani chuan US in Venezuela ha beichan hi aumzia dang pakhat chawama rambial zau tak controla thunai na chu tuma in beina
imperialist campaign kan kalpuya wangin indona hlom tak kan chok chuak tina hani hati Arab Wallin report an pek dan chuan hetiang hi haloni ni chuan Venezuela tanghian Arab Wall ten zirtur poimo tak kanaya hunrai lo te a US tanghian hetianga in run thut na hi kan tok thayani ti a chiang towa chuwang chuan hei hi in ral rin na dar poimo tak clear warning ani hanti hei baka hian US in Venezuela harun chan chu thil dang dai alone jok nin a hriata America sumle Biden munte choisan ani thaina turin Venezuela leilung hau sakna hi US hian adu berani hanti tichuan nimin khan President Donald Trump chuan Truth Social heti hian po saron siama Venezuela hian America thil siam chuata chau an leito don ti min hriat tira kan oil deal tharatanga an sum mu mangin chung ta chu han leidona Venezuela in America tanga athil leitur jinga hian American agricultural product te Venezuela electric grid le energy facility chi changtlun na turte America siam medicine lampang kai noi thil chrang te medical device tele equipment chrang te po America tangchawin halai to dona chu du thanna dikle America le Venezuela tan thil thatakani hati hetiang boro kara hian nizan dar som pakhat le minute som pakwa khan Truth Social President Trump chuan heti hian haron post leta Republican te hian United States of America beile inven himna tura kan power te Democrats ten minlak sak an tumna konga Democrat te an thopa an thopuya chutianga te tu senator ta chu zak tur ania Susan Collins te Lisa Murkowski te Ron Paul te Josh Hawley le to tiang te chu office luale turin thannon le to turani lo tin thinrim takin haron soya heibaka hian hevot hian American self defense le national security chu nasa takin hati boya president authority president chu commander in chief ani na nga athunai na ti chaklo na man ruwa hania engpo ni se atna wanga until ti ania until tum war power act in dona dan siam thar hi America dan pui bo chet na nia President Jongjong tele a Department of Justice ten kama anlo rel tongin US dan pui Constitution article pani na bo chet na dik tak ania chuti chungpo chuan karle hian he thu pui chungchanga hian Senate vote poimo jok lak le ani donani hati hei hian Republican Party jinga po indona lam hoya President Trump pan ke apen mek hi dulo tu anom ti atilang chianga atoi thayang ber soi chuan war power act dia han soi hi siaman tumna chanchu indona le military te chet tir chungchanga president in thutluk na asiam top thrin chu US Congress le Senate ten anram tina tel lo chuan ti thai ni to lo tura dan thar siaman tumna hani tunan bawro kalmek hian US politics po na takin hanghong mek ti ahriata president hetianga hathin remem chan hi atoi thayang berin han report taila US Senate chuan nimin khan resolution an siama President Donald Trump hian US Congress phalna lama salo chuan Venezuela laka hian sipai chakna amangnon le to turani lo tia dancha an tumna hania ti chuan thil thleng khat tak awma Democrat te rotna nima sela Republican hroi tu jinga thlop tu enge mazat nanum ta hani war power section tura resolution kalmek chu malam pana hakal zel thaina turin vote lakna hian Republican senator te atamjo kannia tlanglo turangai ani rualin athlop tu somnga paniomin senator somli pasarin ando dal thunga chutiang chuan atlangta tichuan Republican senator atangin athlop tu mi panga hanom ta Republican Senator thau pakhatin vote athak lo bok ani US dan puyang chuan president hian sipai te atir chuak turania Massachu dan pui constitution kal chuan Democrat te hian president nilawin indau tura sipai tir chuak thai tu chu US president nilawin US Congress ani turani tia rotna chu atlang chhotamek ani Masa hei hian President Trump hi adang tak thayangem le US Senate pas ni masela he resolution hi Republican ten an control US House lampanga anlo pas venge angai don boka House lama Republican House of Representative ten Democrat lam an thlop leni chuan tlang thai mai din muna ading ta heibaka hian President Trump hian veto power manga dan atumani point US House le Senate majority
มุนทุมาชนะมุนนี่อัมหูง่ายบกาจู่มุพักตุรจวนดิโมแครตเต็นอันทลปังง่ายบกาให้วังเฮียนประธานอินโดนจงจางอาทุนัยนัดจูชูสักอันไม่ไทยนี่ตีนรอยเตอร์สจวนอันรีพอร์ตนั่นเองเฮตียงUS President จูสิไปจงจุงทุนัยนั่นไอตูคอมมานดารินชีฟันนี่นัดจูไปทักสักอันไม่ไทยจู่ US เฮียนทิลเทงจันง่ายโลอันนี้ President Trump ตันจวนให้ฮีทุนัยน่ะอินชูสักนังกลุกอันนี้ตันจวนทินริมนั่นเลียนทำตักเทนตูอันนี้เราไทยโลว่าเฮตียงดิโมแครตจังรถน่ะฮารอนอมชันบุลปุยเบอร์ปอ US President Donald Trump administration เฮียน US Congress จูดิกเลาตักินฮาร์ทเวชัวลาเวเนซุเอลาใบมาคาน US Cabinet Minister ตะจวนเวเนซุเอลารัมอินเรลบอลนะอัน politics จูตีดังลำตุมนะ US สินอันไอเลวนิตี House เนนะอันเรียตีระให้บักไอเฮียนสิไปเตเวเนซุเอลาเจ็ดตีรตุมนะฮาวมเลวนิตี House เนนะอันริลบกามาเสียจุดยังUS House เนนะอันทิลสอยอังมิลเลาตักิน US จูอาจจะจุยตาให้วังเฮียน Democrat Senator เตตรังอิน Harry Sullivan ฮีอารอนอิรชวกตาฮันเนให้บักไอเฮียน Republican Senator เทรนขัดเต็นอันทลบชันเอาบกาอาชันจูเดนมาร์กรัมชุงอมอาร์ติกเคลียร์การ์กรีนแลนด์จูละตูริน US สิไปเตะเจ็ดตีร์อันนี้ไม่ไทยนี่ตีฮีเรนเคลรัวลวิน President เล่อาคาบิเนตเต็นอันสวยหลังฟูตัวจูบากาชวนโคลอมเบียเตะคิวบายโมอิรันละกาใบปุยทักนับโปเราเทงเล่ไทยตูระไงไทยตูรินทิลตัมตักอาเทงเมกบกาจุงอินโดนารับทักตักเล่ลอมตักจู US สินอามาชนเรานตูริน War Power X ฮีเสียมอาตูลนิติน Democrat เฮียนอันมุฟตาฮันเนเดจวนนิจานะเซเนตตาโหวตลักนะมาสเบราเฮียน50-47อินอัตแลนตาการเลียเฮียนอัตแลนตักตักนตูร์ Final Vote อันติจูเซเนตตาเฮียนในเลตูรินรวมมันอันนี้ตบกอันนี้เองปอนิเซทิลเทนเจลดันตูร์ฮีเราทิรพดไม่ละรอยเตอร์จวนไงติดเราตูเลียนตักจู Republican Senator จิงา Harry Sullivan ทบตูปัญหาเตฮี US Senator Foreign Relations Committee Member เตฮันนี่ตีนฮันรีพอร์ตบกอันนี้ Senator เกนจวนกันจิงาเฮียนตูมาอินเฮ President เอโม President ตูปอินกันฟ้าปาเลกันฟันูเตฮีเชียดตีนเตอินรอนคอมนเตสอยหูนเตอมลาวา Congress โหวตทักลวินอินโดนาช่วยตูรินกันดูโลฮัติอินโดนาลำไก่หน่วย President ทิลกัลปุยดันจงจางเหล่าทอนนะเฮตียงเอาเมกลายเฮียนนิจานจันลายเปลนูคาน The Times of Israel in report อันเป็กดานิน US Vice President J.D. Vance จวนยุโรปเตเฮียน President Donald Trump ฮีกรีนแลนด์ลากนาตูร์จงจางเฮียนอาซิเรสเลนิตีอันเชียตังายาวอชิงตันจวนเดนมาร์กเนนตรังเฮทเฮียร์การไลตูระริลรัวปุตนัวสิไปลำโพกรีนแลนด์เฮียนเจ็ดตีร์เนียลนาฮาในลวันนิตีอาศัยชัวกาWhite House press briefing อันนี้นะ J.D. Vance จวนยุโรเปียนครวยตูเตเลมีดังตันเนนะกัทุรอนจู United States President ฮีไงไปหมออันนี้ไงตูรันนี่ฮัติที่จวนนิจานาเวกขัน Russian media TASS News จวน European Union จู President Donald Trump เนน direct อินมาชนนะเราเทงไม่เทียตานฮันินบวชเซนิตีอันรีพอร์ต Vice President J.D. Vance ทุสยตรังเฮียน President Trump จวน Greenland จงจางวาวขันนะอาติชัวเตเฮียนอาซิเรสเลนิตีอันเสถียมตาเบยดงตะกินตีตบดันตูรวมมันนะอันจงเมกันนี่ฮันติTASS News เฮียนอันรีพอร์ตเซลดันจวน European Union Diplomat เตเล US ช่วยตูเต็นอินเบียกนะฮันในเมกามาเซอินเบียกนักลปุยเมกฮีเบยสยังอินฮักลโดนเหล่านี้อินฮัชเชียตา European Union Diplomat ตะจวน Trump เนน direct อินมาชนตูรินกันอินไปอ่างายนี่ฮันติยาอาเบยตูจอกในตูระอินไปซา aggressive โมตาเอาเมกาจูวังจวนมาชนตูรินกันอินบวชใส่อ่างายาPresident Trump ตีตบนาตูร่วมมันนะเองโปอมทายเปียงจูกันจนงาลาจุลตานี่ฮัติเฮงจงจังเฮียนอินโดนีเลียนทำตักเราเทงไม่ไทยดินมุนาอันดิ้งอันนี้ตีฮียุโรเปียนช่วยตูเตปอเฮียนอันเชียงตะเวียวนี่อินฮัชเรียตาดาวดัลนะลันติร์มาเซลาทรัมป์เฮียนอาทิลตุมจูกัลปุยตังอาตุมเจลดอนนี่อินฮัชเรียตานิจานเวกขัน International Law บอเชียฮันปูนจงจังInternational Law จูอามาโมโลตีอาศัยชวกตะมาอุมายาThe New York Times in interview อันไหนนะ President Trump จวน International Law ฮีเองอังเจนเงอินทิร์กับเขลวามาเซ International Law ก็มาโมโลเฮกงอาเฮียนมินดัลไทยตูดังเองมาเอามลวะการิลรุสุกเทกเลการิลรุไงตัวนั่นแต่เอามาจุงตะเจ้าจูมินดังไทยตูอมชุนอันนี้มีตีนัดกระตุ้มโลฮัติบก
President Trump hian asaizal dan chuan Greenland chungchanga hian ngai tuana thuk tak kan senga ownership anei tu ni na hi apoimo hleni chu nei tu ni na chuan iti thailo top tur thila pe cheni ti ila hriat thuai ka bei sei ni hatibok hebaka hian China misual rol te anlut ngai lowa ruihlo po tollu ani ngai lo boka kanramatang hian chutiang chu kan tingai lo boka chutiang bok chuan Russia ramchunga misual te anlut ngai lo boka ti chuan tuna hian anwa in kawau khana hlom tak chu han ma chon mek ani hati heti meklai hian nizana vek khan Russian media TASS news in report tan pek dan chuan Russia Ministry of Foreign Affairs chuan US in diglo takle dan lowa Russian long marinera an man chu chunjom tolowa titop ngal turin an hriat tirani ti an reporta Washington hi tuipuya khovel dan International Maritime Navigation fundamental norms le principles te zom le turin kan hriat tira marinera long le tuipui zau taka dan zom tu long telaka dan lowa athil ti hi topsan ngal turin kan hriat tirani hanti hebaka hian Russia Foreign Ministry chuan US in tenkara nathok tu Russian mi omve zongjong tachu mikring digna chan vo hum halna dan zoma zom taka enkol turle an digna le an du dan khau taka zom turin kan hriat tira an ramlama han kirle thuai theina tur dal tu siam lo turin kan phu tani ti kan hriat tir non le ni hantia hebaka hian Russia chuan US sipai te kan oil tanker laka tharum thoa an chet na hi thil ngai tuam tak serious concern ani tin han soiboka December nisam ni pali khan international law le Russia danangin Russia flag noya tuipuya jin chua phalna pe kania remna le muana noya marinera longchu North Atlantica international waters sa Russia longcholna mun pakhat pantura zalen le muanom taka akal mek lain diglo takin US sipaiten danbo chiain an bayani tin Russia Foreign Ministry hian an thu chua hian an ziak langbok ani tichuan the New York Post le The Guardian 10 report tan pek danin Russia hian hunrai tak nga atum don lo ti achiang bokin hriata hetianga Russia in thu chua anai nuloka hian Russia chuan President Trump pan Ukraine indonati topna tura remna ru manna asiam point somni lai mai omna chu an nola an rejectani ti an puanga he thil hi indona tak tak cho chhuna tur bulpuyani tin Russia chuan an soitamia mai bok hebaka hian European ten in ka haina thung siam ani vele Ukraine ramchunga European peacekeepers te dalut tura Europe sipai te anrom man hi thil diklo tak ania Russia chuan hei hi engtika ma apom don lawa European ten Ukraine sipai an deploya an thon lutani chuan chu genuine exist of war anti indona tak tak le hlom tak lo thlen tirna tur bulpui hani donani tin an soibok tichuan ni jan dar som pakhat le minute somnga pani khan truth social security alert ti chuani thu an report ta hani he thil serious tak ania Ukraine capital Kyiv khopuya US embassy chuan van boro katanga min bei thaina tur chungchanga information poimo tak mai kandonga tuna tanga ninge mazat chung hian engti khuna po chutianga van boro lampanga tanga bom manga beina hi tok thai din huna kanding meka chutiang in beina alo thlengani ti hriat tirna air alert ti chua ani vele US khole tui zongjong te arang thayang bera sel tara lut ngal vek thai tura lo in buat sailok turin kan hriat tirani hanti ti chuan Ukraine US khole tui om ta chuan heng thil te hi han lo buat sailok turania pakhatna chuan ala tarik vele sel tar rang taka an pan thaina turin sel tar omna mun an hrelok turania panhina an mobile phone air alert application emo alarm map emo an download vek turania local media tele breaking news te ngai venin hanloin puacha lok tur ani boka damdoi lam thil te choi tur te tui thiang limin tur te anlo che khol lok tur ani boka emergency alo thleng huna first responder alo dong song masaber tu te thule hlale Ukrainian official ten in kai khroina hanti chuat chu zom hal vek tur ani ti he ala ta hian anti chok bok ani tichon ni pro city mayor Boris Filatov chuan hei hi national emergency ni tin thu chua aron siamta thlasik khowot tak noya Russian sipai ta chuan energy infrastructure te hanron boma technical lam thil te kholeng emazat te nasa takin ti chetania rumdang jongjong a in bompuak te hi an thokna hlea
ni pro din mun a chiat lai ber hun kan thleng mek ka hei hi national emergency ani takzet ani tin Philadelphian thu chua asiam jui bok ani Indonati top baisaya khovelin athir thup lai le boina tam tak te chinfel baisaina om mek lain boina lian jok le indona hlom jok alo thleng don em ti chu mithiam tam tak te ngai ti thalo tu ani tameka nizan zanlai pel nu khan Reuters in report an pek dan chuan German President Frank Walter Steinmeier chuan President Donald Trump rorel nuaya US foreign policy kalpui dan chu natakin asoi sela khovel in rel bolna war order chu nasatakin ti chiat animeka khovel hi dan bo chetu te chuazalen na den of robbers muna contender turanilawa masetuna hian global democracy chu ama laom ngai lo angin dei anitamekani hati Reuters chuan Germany in US malakna chungchanga asoi selna anat ber tumani hanti hetianga tension sangle boruak hlom tak tak mai haron in pango zel tup tup la hian The Times of Israel chuan India taima nizan zanlai pel nu deuh hret khan Islamic Republic of Iran in karni kalta chunga sarkar laka lungoi lo na huai hot tu mipui protester telaka tharum thoa abei phone chu topsan turin hriat tirna ati chuak non lea heibaka hian Iran laka phubala kani tur thu vau khan na ati chuak non le boka tharum thoa ram chunga buaina achualai mek hian Iran hi natakin kan beidon ani tin conservative radio host Hak Hewitt nena interview anaina asai chuak leta hani hetianga mipui thana chungchanga hian mi pakhat mo phurtua pu thei turin kachiang lawa masena satakin an nena hian kanthil towa tuna kanin biakna ya nasajok fe hian kanthil towa chutiang an tini chuan hremhun rap thak takle hlom tak chu an paltlang angai donani ti hi kanhriat tir toni hati nimin lama khan Iran army chief chuan US hian Iran ramchunga chet antumani ti signal kan huni phot chuan Iran hi achema sajoka kantrang donani tin vau khan na ati chuak ti kha kanron report towa tun haya US nen hian anin vauton deuh renga boina tam tak in mungme kom boka chungkara chuan The Guardian in nizan lama report an pek danin Israel chuan Gaza airstrike anei chiam maya heta hian mi som pathum velai mai nunnan chana mase US thom na tak mai kara hian Gaza thil thleng mek hi khovel chuan an ngai saklo niin a hriata nikum October tha in ka hai thuthlung siam ani nuwa Israel sipai te hian mi zali somni panga veljat mai Gaza an that towa nimina Israel in airstrike aneina po hian Gaza nunna chan mi som pathum jinga hian Civil Defense Agency ten report an pek dan chuan naupang panga lai mai antelani ti an report ani hanti The Times of Israel chuan voin chama dar somle achan vevela report an pek dan chuan Hamas firfiak polte hian Gaza tangin rocket anron kap chuaka Israel ron beina tana an thilti ania masen tumangin rocket te hi an target ron thlengloin ka thak vek ania hetianga Gaza tanga Hamas ho chet na chanle na tur hian Israel sipai IDF te chuan Hamas firfiak polten rocket anron ka chuan mun le terror infrastructure te Hamas gunmen ho te target in airstrike kannaya nunna chan jongjong hi firfiak polten ena in kung kaina nei vekan ni anti